Uria kiama bakimera kiamira bari wa arimi na biashara hamwe na atongere berigiri gutrimana na Rais tariki 26 cia mweri juju kenda kwariria mathina jaria jarumirite kimera giki mukaririgite wa gikundi kia Nyamitano Kimathi Munjuri na orite atongeria kumenya thina ciao ciongwa rirumirite kimera giki mbere ya ntukwe wikinya kiaria Munjuri na ugite kuri no batu bwa atongeria kumenya mathina jaria arimi bamira bagukurukira akiuga bwake nibo bagatethia murimi omira nongerete na kuwa mutemo no juju tibatere gutonya siasa kana chithiro ikiarirwa na mworoto jubatere juri kumenya njira iria aki mirayumbika gukirwa Antoni Kathenya na kuriki Kagita kale arimi hindi bamira muna tongore ba kaunti ya Meru bakwirigula kuthithia musemanio na Rais William Ruto tariki 26 mweri uju kenda gucelia weru kire mathina maria mathite na mbere kwinyire thokia mira mwekari gitwa kia makendi bamira kumanya mbene thoki Kimathi Munjuri leu ni olitia bunge ba kaunti ya Meru gutigera ni bogosunkuna na kulowega mathina maria makwinyire thokweni ya mira kenda mathina mama makinyirwa Rais William Ruto kire MP betu katukuria tafadhali ikethira kwa umbika ituithire tukarite ndi twanchukuna kwa undani imbi byongwa twitite kunenkera mukathe president kenda tukiumau twithire tikatweta ringi twambiririo choka wetera eze akimenya ivi na vira ibyo bikwendeka agentile kimira mwikari tujwa Nyamita aliko musemanio jo batiri kwithirwa kuleta kioneki kile uremi na thokia mira na te wakonenkanira adi nijithiro tekenenkanirwa kiaremi na ndia bamira kwa kagita kanene amona utonywa siasa kovira tukwira atongeria betu bayo MP betu bonde na senator na kinya waziri ngwete kiaketharo na kinya governor bethire bakimenya batwe kiriro kieto ya antubamira itwete tuone solution ethineyi tevi tukwenda wita twirwa ringi aine ahandi hapana twakinya ki president turenda twithire solution tukwirwa iyo eyi kulingana Munjuri mama mathina maria makwinyire thokeni ya mira ni kiwango kinini kia mira ile kuthindi janja ta Somalia ugoti bwingi bulabo kugitoke wendi bwa mira amwe na kurugulwa kwa mwanko wa Somalia na turiwa thine ye Somalia intoviele ake actually ni intovithatu quantity mirere weta mauri yaya kurichua ne antu baba bakoya mbia cietu na mwanka yetu na Somalia mantu ya thatu bantu ya Somalia Munjuri rugathina ingile betere kwithira kila ithiro kiri musemanio ju ni bulathokia mira ndi ya Djibouti ikagwatikana amona gutigira muswado wa Seneta Kadhuri Murungi wa kwebimira kinda waja kulebia no kugwatwa mbaru ni abunge na maseneta bakemakia UDM kibunge ithokwe Djibouti na itochokerete na tukaua maita kithumba thokwe Djibouti timu nyingi muno cia thirikari iciitite nara lakini tutikuona solution. The president atutetherie kenda muswanda yoyo mheshimiwa Kadhuri yomba kwewa support ekiama kia UDA na ewa support ya byama vira byonthe bikuritaniria ngui na UDA alafu riu tumba witaniria boya arako kwendeka mwena ogu Munjuri haliwa bota Nyamita bena wetekio ati thirikari Rais William Ruto hena wendi bwega bogukiria thoko ya kimera kia mira bobu kionekanaga kumakiri mibango ile kiritwe ni waziri Mithika Linturi tuwe batu muno ya kiama kia Nyamita itukuona kwena wendi itukuona kwena wendi bunene muno kuma kithirikari ye kubwithia mira no tuitonete waziri Mithika already ara sheria ciari ciotirwa neire na thiria project irari riokwa ciari riokwa kuma 2020 mwaka 2022 neyite aichokia mirandi ira yatirirwe iwaziri Munya itebwithitwe Mithika na reire na uthulilia thine ye yongo tukwariria ya mbia yiko yo airport iwaziri Munya eire atukumiria kiyo na miraha yetu yona thine yi itukuona kwena wendi kinya wewe ngwana na kumenya ete atwire itwite kibonto atwitite kenda twita kuona imbi byongwa biena thina na imbi biremete onto turite miaka ile thine yiri utonya mamuji muneno Nairobi Mbeta Antoni Rangi wa Kathenya.